Dobar dan, dobar večer svima. Evo nas prvi puta u ovoj godini. Prvi puta u 2017. godini u IEEE Hrvatskoj sekciji, odjelu za obrazovanje inženjera, inženjersko obrazovanje. Zamolili smo ovaj puta da nam predavanje održe, odnosno s nama se druže ne jedan, nego čak 7, možda se pridruži i 8. predavač. Radi se o izabranim studentima FER-a koji su bili prošle godine ili tu negdje na Erasmus razmjeni na uglednim europskim sveučilištima. Mahom, ja mislim da su svi bili na diplomskim studijima. I zapravo radna pitanja koja smo im postavili su što je to što bi FER mogao naučiti od tih uglednih europskih sveučilišta, ima li nešto što bi oni mogli naučiti od FER-a i generalno što nam o svemu tome mogu reći i na koji način mi možemo poboljšati i svoj stav i odnos prema nastavi s obje strane barikade, i s nastavničke i sa studentske. Zamislili smo to na taj način da se u 3 minute svako od njih ne predstavi sebe, nego predstavi to zapravo sveučilište, ono što mislim da je najbitnije tamo, a onda ću ja poticati raspravu, diskusiju s pitanjima, ali bi ja volio da je publika što više toga pita. Znači sve što vas interesira u tom kontekstu. Pa onda da krenemo, ne znam kojim smo redoslijedom složeni, uopće nije važno, kreće Detmold. Pozdrav svima, ja sam Dominik i ja sam za vrijeme svog studija većinu vremena se koncentrirao i specijalizirao u području akustike i zvuka. I meni je onda najintrigantnije bilo sveučilište koje čak nije bilo ni tehničko sveučilište, nego muzička akademija koja ima smjer znanstveni koji se bavi glazbenom akustikom. Tako da sam na kraju tamo i otišao. To je Detmold sam po sebi mali gradić koji ima 70.000 stanovnika i prehoda se s jedne na drugu stranu u 15 minuta, što je meni bilo super jer sam se uspio maknuti malo od urbanog života Zagreba i sveg ostalog. A po pitanju samog faksa, to je institut koji se bavi, institut za ton majstore i akustiku. Oni imaju dosta malo studenata, sve skupa 100-tinjak. Na našem smjeru nas je bilo samo 5 ili 6, tako da se moglo jako dobro raditi individualno, više kao neki labos i puno više praktično nego što je kod nas to moguće. Također svidjelo mi se tamo što, iako imaju malo nastavnog osoblja, su to pokrili sa puno suradnje sa drugim sveučilištima i institucijama i tako. Između ostalog, išli smo na nekoliko izleta i konferencija kod graditelja instrumenata i nešto što bi još spomenuo. Općenito da, mislim, u Njemačkoj jako puno su na sveučilištima ljudi povezani s industrijom, što sam ja uspio iskusiti. Kao neki najzanimljiviji dio svoje razmjene bi spomenuo projekte na kojima sam sudjelovao i jedan koji sam prezentirao na kongresu bio u prošle godine u proljeće. Ne znam, ili još, to je to. Dobro. Sandra? Bog svima, ja sam Sandra, ja sam bila u Luvenu prije 2 godine. Prijavila sam se za Luven zato što sam vidjela da na popisu s kojima FER ima ugovor za Erasmus. Luven je zajedno sa švedskim faksom jedno od najjačih sveučilišta u Europi na koje možemo ići. I oni su nudili razmjenu na cijelu godinu, tako da ja sam bila u Luvenu jednu cijelu akademsku godinu, a na prvoj godini diplomskog. Luven općenito je dosta mali grad, ne baš malo kod Detmold, ali 100.000 stanovnika, ali sveučilište je ogromno, 60.000 otprilike ima studenata, znači više od pola su studenti u samom gradu. Belgija općenito je zemlja bicikala i pive, tako bi rekla, tako da studenti svi idu biciklima, što je meni bilo čudno, ja sam mislila da mi koristimo dosta bicikla, ali tamo je stvarno neusporedivo. Tako da transport po gradu je užasno jednostavan jer je grad jako mali i noćni život je dobar jer je puno studenata općenito. A sad baš o sveučilištu. Meni je najveća promjena bila to što se toliko predmeta nudi na engleskom. To mi je bilo fora.
ali isto tako na većini predavanja recimo i predmeta se puno više baziraju stvari na radovima i na projektima. Tako da je većina mojih kolega zapravo bila jedan projekt koji se vodio kroz cijeli semestar i taj projekt bi na kraju imao najveću ulogu u ocjeni. Meni to je bila fora zato što sam tad stvarno naučila čitati znanstvene radove, naučila kako naći dobre časopise za pojedina područja i takve stvari. Još bih spomenula da ima dosta internacionalnih studenata tamo isto, što mi se isto svidjelo. I imaju dosta dobre, rekla bi, infrastrukturu za studente. Ima dosta prostora za učenje, za različite tipove učenja. Uvijek se negdje može otići raditi, bilo tiho, bilo u suradnji s drugima. Ono što bi rekla, recimo, da je u Hrvatskoj bolje, ili na FER-u ili na sveučilištu, rekla bi da je Leuven sve skupa dosta dobro sveučilište i oni su se stvarno potrudili jako puno stvari prilagoditi studentima, od života, pronalaženja stana, slanja mailova svim studentima da li sve ok sa stanom i sa vlasnicima i tako dalje, da uvijek nude pomoć oko svega. Ono što me začudilo, recimo, jedino da je kvaliteta hrane u menzama dosta loša, pa većina studenata kuha jer nije baš da su menze tako dobre kao kod nas. Evo, mislim da je to otprilike to što imam općenito za reći o Leuvenu. Inače, u Leuvenu je 100.000 bicikala na 100.000 stanovnika. Da. A godišnji mi je policajac rekao da se ukrade 10.000. Ah. Ali kaže, nije problem to, problem je samo prvi. Dalje je lančana reakcija. Krasno. Smijem ja ili? Da. Dobro, ja sam Lucija, ja sam bila u Njemačkoj u Karlsruhe, koji je grad nedaleko od Stuttgarta i vidim da je najveći do sad, ima 300.000 ljudi i generalno od toga je 30.000 studenata koji su djelomično sa ovog KIT-a na kojem sam ja bila, djelomično s njihove kao visoke škole, Hochschule koju imaju. I to je super jer naravno sve je dosta prilagođeno studentima, tako zgodno je oni dobiju čak semestralnu kartu za javni prijevoz kad se tek upišu na faks, što je jako zgodna stvar. Ali ovako, generalno, ja bih rekla, moguće čak od svih ovih ovdje, da ja imam možda nezadovoljnije nekako iskustvo. Jer mislim da, pogotovo zato jer sam Erasmusovac bila tamo, da mi neke stvari nisu baš bile omogućene kako treba. Tako da, vezano uz nastavu nisam bila zadovoljna jer oni su obećavali nastavu na engleskom, a nisam sigurna da bi se unutar tih godinu dana koje sam ja bila tamo i našlo dovoljno predmeta pokriti onih 60 ECTS-a koje mi tu trebamo. Dosta često nastava koja je bila na engleskom zapravo nije bila na engleskom, nego je se predavalo na njemačkom. Opcija je još ostala da se i sam ispit piše na engleskom. Ako eventualno je koji Erasmusovac nekog od njemačkih profesora, dakle sa njemačkih predmeta pitao da li bi mogao dobiti ispit na engleskom i onda pitanje je bilo otkud vam to, kako bi se to uopće moglo dogoditi. A najbolja reakcija je bila da možemo provesti kroz neki od naših automatskih prevoditelja pa vidjeti šta dobijemo. Tako da nisam baš suviše zadovoljna s time. S druge strane, kao studentski život je, rekla bih, za Erasmusovce vjerojatno bolje nego ovdje, jer mi bismo svaki utorak imali zapravo nešto što se zvalo štamtiš, gdje bismo se mi našli u nekom od barova u gradu i mogli bismo se družiti i razgovarati o iskustvima i slično. Bilo je zgodno jer na početku, kako se radi o cijelom sveučilištu, su nas podijelili u grupe ovisno o tome što studiramo više manje i onda isto tako smo nekako imali vezu sa tim drugim studentima s kojima smo se dosta često i vidjeli na samoj nastavi. Jer uglavnom se ode na one zvučne predmete kao nekako strojno učenje, neuronske mreže i tako i onda bude dosta Erasmusovaca na tim predmetima. Ne znam, rekla bih generalno je dosta studentsko-prijateljski grad, ali po pitanju smještaja je vrlo nezgodan jer se mora za smještaj puno ranije prijaviti, a to je dosta teško kao Erasmusovac uopće saznati ranije, a onda nakon toga i sprovesti jer su dosta često oni koji nude smještaj skeptični prema stranicima.
tako da najbolje je u domu, a u domu ima samo određen broj mjesta, tako da to nije baš jednostavno postići. Ali da, to bi otprilike bilo moje, a sad možemo dalje s pitanjima otkriti šta je bilo. Borna? Dobro večer, ja sam Borna, bio sam na Tehničkom sveučilištu Chalmers u Göteborgu u Švedskoj. Da, bilo je zima, nije smetalo. Grad je negdje veličine Splita, znači nešto manji od, što je kolegica spomenula, Karlsruhe, da, hvala. Ima dosta studenata, smještaj isto je problem, javni prijevoz je odličan, nema bicikala, puno bolje nego u Zagrebu. Društveni život isto dosta dobar, s tim da uglavnom se družilo sa Erasmusovcima, a malo manje sa lokalnim Šveđanima. Što se tiče faksa, znači faks je tehnički fakultet, ima jako velik kampus. To je sam jedan od dva faksa koji su, to je sveučilišta u Göteborgu, drugo je sveučilište Göteborg, koje ima, znači, ove druge smjerove koji nisu tehnički. Povezanost fakseva je dosta dobra, znači bilo je dosta predmeta, dosta ljudi koji su bili sa drugog sveučilišta, znači sveučilišta u Göteborgu, koji su mogli bez problema slušati te predmete, što je recimo dobra stvar bila. A kad smo već kod administracije, FER je dosta bolji u nekakvim organizacijama predavanja. Dakle, na primjer, na prvom satu jednog predmeta bilo 100 ljudi u učionici za 50 ljudi, jer se nije moglo organizirati tako kako spada i recimo rezultate ispita su morali dolaziti na faks kod profesora da bi vidjeli rezultate, nije bilo online to riješeno. Naravno, možda to samo bilo na predmetima koje sam ja upisao, tako slučajno. Što se tiče još jedne razlike u odnosu na FER koja mi se čini da je dosta dobra, tamo je semestar podijeljen svaki semestar na dva dijela, znači na dva ciklusa koji su u principu odvojeni. 90% predmeta je samo u jednom ciklusu, rijetki su kroz dva ciklusa i to mi se čini da je bolje koncentrirano u kraći period pa se može student više udubiti u neke stvari, a opet ima po dva predmeta se sluša u jednom ciklusu pa onda nije da je samo jedna stvar koja može dosaditi brzo, nego uvijek su po dvije ili čak, ja sam slušao i po 3 predmeta što je isto izvedivo, tako da se može usmjeriti nešto što se hoće i baš da nije previše predmeta, da se ne razvuče to, a se ne razvodni nekako to sve skupa. I to je to. Pitanja možete saznati više. Una? Ok, pozdrav, ja sam Una. Ja sam bila na Tehničkom sveučilištu u Beču. Ja sam prvenstveno taj faks odabrala zato što tamo se nudio biomedical engineering, što je mene zanimalo jer na FER-u nema toliko puno predmeta iz tog područja, dok je tamo baš postojao smjer. Isto tako, recimo na početku nam bio problem što mi nismo imali potvrdu iz engleskog osim TOEFL-a za koju smo vjerovali da će nam se priznat kao potvrda engleskog, na kraju ispalo da to ne vrijedi kao potvrda engleskog. I onda smo išli i gledali faksove koji priznaju njemački, potvrdu njemačkog što smo imali i onda je ostala smo opcija Graz ili Beč. A Beč je ipak bio puno bolji zato što je nudio stvarno veliki izbor predmeta na engleskom. Kasnije je ispalo to još bolje zato jer jako često je predmet koji nije bio u nekakvom opisu na internetu da se predaje na engleskom, bi profesor pitao koliko ima Erasmusovaca i onda ne znam, ako je dosta ljudi diglo ruku, pitao ima li ko šta protiv da držimo predmet na engleskom, ako niko nije imao ništa protiv, predmet se držao na engleskom. Dakle, zapravo su bili jako otvoreni prema držanju predmeta na engleskom. Isto tako, ono što nas je na početku malo šokiralo je bilo to što tamo nigdje nikakvi rokovi nisu napisani, sve je bilo užasno neorganizirano na početku, odnosno ništa nam nije bilo jasno zato što smo bili naučeni na FER-u da predmete moraš upisati prije nego što semestar uopće počne, a tamo jedva da je bio datum kad počinje predmet. Kasnije nam se to zapravo jako svidjelo zato što je nastava organizirana, neki dijelovi su kao na FER-u, znači predmeti traju kroz cijeli semestar i imaju svoj termin kroz tjedan, imaju labose, ali neki predmeti su bili blokovski, znači recimo 2 tjedna traje taj predmet, počne nekad usred semestra i to je to. I to je bilo super zato što smo se mogli kasnije upisati ili ako nam je falio neki predmet kasnije ga upisati ili čak ako nam se neki ne svidi onda kasnije upisati neki drugi koji nam je bolji. I isto tako jako puno predmeta uopće nije bilo upisa predmeta, nego jednostavno osobito oni predmeti koji su samo predavanja, ti ne upišeš predmet nego jednostavno dođeš na ispit. Ako ga položiš, predmet ti se piše.
I na taj način je zapravo to bilo dosta fleksibilno i mogli smo birati kasnije predmete, nismo sve unaprijed čak odabrali. Odnosno, meni je recimo to došlo do toga da sam previše predmeta rekla, mogla bi to probati, pa sam se na kraju previše predmeta pokušala. Ali uglavnom ta sloboda je bila zapravo jako odlična, jer bilo je mnogo studenata koji su još na preddiplomskom, a slušaju razne predmete sa diplomskog jer ih jednostavno to zanima i imaju vremena. Isto tako na svakom predmetu, gotovo na svakom predmetu bi u nekom trenu došli pitati imali studenata koji žele raditi na nekom projektu, da im treba studenata, da li trebaju za neki seminar, labos ili nešto, da njima treba neko ko će raditi u labosu dolje. I stvarno su na sve strane tražili ljude i to su sve plaćene stvari, tako da je to bilo stvarno super i čini mi se da neko dođe tamo studira da bi mogao preživjeti samo od tih poslova na faksu koje radi uz nastavu. Nastava sama po sebi zapravo nije bila nešto puno kvalitetnije od na FER-u, zapravo bilo jednako, osim tih stvarno projekata koji su se nudili na sve strane. Što se tiče studentskog života, postoje te udruge koje su baš za Erasmusovce i onda oni organiziraju razna događanja i tu su se opet Erasmusovci dosta družili, ali zapravo tu je falio taj neki kontakt sa redovnim studentima iz Austrije, a to se jedino sticalo recimo na tim radu, na tim projektima, jer na nastavi jednostavno na svakom predmetu su drugi ljudi, s obzirom da postoji toliki velika sloboda u izboru, tako da zapravo uopće nisi mogao kontinuirano s nekim se družiti, ali dobro, to je mana toga što smo Erasmusovci tamo samo pola godine. Tako da to bi bilo to. Dobar dan, ja sam Marko. Ja sam bio u Varšavi na Politehnici. Prvo što bih htio reći je ono što je bilo bolje tamo, odnosno što bi FER mogao naučiti, a i Zagreb zapravo. To je da imaju strašno veliki izbor predmeta na engleskom. Svako može biti siguran da će naći nešto što će ga zanimati i da popuni ECTS kvotu, a čak i sa drugih fakseva. Znači imali su suradnju sa cijelim sveučilištem i mogli se slušati sa više fakulteta različite predmete. Profesori odlično pričaju engleski, što znam da nije tako u svim državama. Onda što se tiče samog života tamo, javni prijevoz je fantastično organiziran. Imaju podzemnu željeznicu, tramvaje, buseve, stalno vozi sve. Studentska karta je 150 kuna za 3 mjeseca, a dobije se puno više realno nego u Zagrebu s takvom kartom. Imaju užasno velik broj međunarodnih studenata, upravo zbog toga što imaju mnogo predmeta na engleskom. Imaju čak 3 SN udruge sa jako puno studenata u njima. I što se tiče nastave, jako je slično organizirana kao na FER-u. Znači, među ispit i završni ispit i ostatak idu labosi i projekti, s tim da je puno manje bodova koncentrirano na ispite, a puno više na projekte, što je po meni bolje. Sad, recimo, što je bilo loše, odnosno što je bolje na FER-u, sama organizacija je daleko bolja, tamo se mora ići po ocjene, po potpise kod profesora, pa dok se njega nađe u kabinetu, oni uopće ne odgovaraju na mailove, mail je na poljskom, znači ono, mi smo se još nekako snalazili, a ovi Francuzi i Španjolci, oni nisu znali poslati mail i tako. Onda, šta sam još mislio reći da je loše? Mislim da je to više manje to, pa kroz pitanja ćemo još. Dobar dan svima, ja sam Juraj. Ja sam bio nedaleko od Borne u Aalborgu, što je možda nekih 150 km zračne linije preko kanala. Meni nije bilo toliko zima, ali to je možda zato što je to druga država. Dakle, ja sam bio u Danskoj u Aalborgu i dojmova je strašno puno. Sad zašto sam odabrao Aalborg? Pa zapravo slučajno. 2 dana prije prijave sam zaključio da bi možda mogli imati neki drugi izbor i onda sam vidio Danska, zanimljiva zemlja, organizirana. Ovaj faks je kompletno na engleskom, svi masteri su i na engleskom. Danci super pričaju engleski. Pa rekao zašto ne, idem probat i nisam požalio.
Završio sam tamo igrom slučaja, još mi je draže da sam tamo završio. Uglavnom, pošto ponavljam, znači jako je puno dojmova, ja sam tu Dansku zavolio, bilo mi je odlično. Sad, možda nije baš najlakše uspoređivati recimo Hrvatsku i Dansku, pošto su oni toliko bogati, toliko puno ulažu u obrazovanje, u akademiju. Na primjer, gdje se to može vidjeti, studenti na 4. i 5. godini su mogli recimo se prijaviti za projekt koji se zove EU SET 6, znači to je bio 6. po redu takav, to je baš jedan moj prijatelj bio prijavljen tamo, Danac. I šta su oni radili? Znači 5-6 studenata sa 2-3 mentora su kroz godinu i pol napravili satelit veličine 10x10x10 cm, znači mala kocka. I taj satelit je bio zadužen za navigaciju brodova u sjevernim morima. I onda je recimo prvi danski astronaut je nosio taj satelit na ISS i onda se od tamo lansirao, a na faksu bio live stream u tom trenutku lansiranja i to je bilo ono ko iz filmova kad se gleda kako NASA funkcionira, bilo dosta fascinantno. Takve stvari na FER-u mi vjerojatno ne možemo baš kopirati, ali bilo je nekih drugih stvari koje su možda smislenije napravljene. Primjerice, da sad možda malo još stavim u kontekst i zašto sam također odabrao taj Aalborg, je zbog toga što se njima nastava bazira na tom PBL-u, već sam zaboravio točno kratica, uglavnom kao project based learning, dakle sve je podređeno projektima. To je dosta zanimljivo. Znači oni od prvog semestra preddiplomskog pa do kraja svaki semestar imaju 15 ECTS-a predmeta, a 15 projekata. I ti predmeti nisu toliko teški za proći, ali projekt zato tu vas žmikaju i tu stvarno jako puno naučite. Sad to ima sigurno svoje prednosti i mane, o tom možemo raspravljati, ali u svakom slučaju dosta zanimljivo. I recimo još možda stvar koja mi se tamo na primjer svidjela, kako oni društvene predmete barataju. Ja mislim da je to na FER-u dosta loše izvedeno, dok primjerice tamo ti recimo društveni, recimo kad sam ja semestar kojem sam bio, učila se znanstvena komunikacija, ima jedan sličan predmet na FER-u, ali kako je to tamo organizirano? Primjerice, oni imaju samo 3 predavanja iz tog predmeta u semestru i zadatak u tom semestru je za taj projekt koji se radi napisati znanstveni rad i kasnije se taj znanstveni rad kao konferencijski znanstveni rad, on se izlaže na toj konferenciji koja je za recimo cijelu elektrotehniku. I u principu vi kroz taj jedan semestar prođete sve faze, od pisanja znanstvenog rada, recenzije znanstvenog rada među tim projektnim grupama i na kraju ga izlažete na toj konferenciji. I u principu recimo, to je nešto što ja mislim da je čak primjenjivo lagano na FER-u, ne zahtijeva nikakve resurse posebne i tako dalje, a mislim da je puno recimo smislenije, to je možda ovak jedan mali prijedlog. A recimo, sad ovak mala šala za kraj, stvar gdje je FER puno bolji, usprkos tome što je Danska toliko moderna zemlja i progresivna, omjer muško-ženskih, omjer među spolima na FER-u je daleko bolji. Tako da. Znači mi smo bili na elektrotehnici, evo na automatici nas je bilo 20 i bila jedna Ruskinja koja je odustala nakon 2 tjedna i onda su svi bili jako tužni jer eto, sve isto koji uvijek. Okay. Hvala. Evo malo smo čuli nekakav pregled dojmova sa tih 7 sveučilišta. I sada ajmo razgovarati. Ja odmah hoću prvo da gazimo jako po toj temi, ali s aspekta nastave. Evo, lijepo nam je kolega rekao da ono što se njemu, koliko ja sam razumio, svidjelo na Aalborgu, da je nastava orijentirana na projekte, da čak u ECTS-ima pola zapravo dobivaš iz projekata, pola iz predmeta, pri čemu projekti čini se, koliko se razumije, nisu baš lagani i jednostavni, ono trivialni, daj sad tu nešto sitno napravi. I recimo to da je nastava sva na engleskom i to. Kakav je engleski? Vrhunski. Mislim da Danci su, općenito taj jezik, ja vam reći, u istoj grupi jezika i kod njih se to i dosta uči. I oni su, mislim, oni ili Nizozemci su drugi najbolji govornici engleskog, koji nisu native speakeri. Tako da tamo, ne znam, starije gospođe na bazenu pričaju savršen engleski, tako da stvarno s tim nije bilo. Šta radi mladi ferovac na bazenu sa starim gospođama? Dobro, to ćemo bili u istoj traci. To ćemo staviti kao misterij do kraja. Dobro, ali nisam do kraja, recimo ja nisam do kraja razumio, znači, ja sam razumio ovaj primjer sa tom znanstvenom publiciranjem, ne? Razumio sam poruku, ali šta još je dobro sa društvenim predmetima? Pa mislim, dobro, to je bio recimo jedni društveni predmet koji sam ja imao tamo i možda malo detaljnije objasniti
tu cijelu priču ili... Pa recimo, evo, kod nas isto postoji predmet koji se bavi istom tematikom, ne, publiciranje znanosti. Tema je ista, ali način izvođenja je drugčiji. Kod nas je to ono strukturno, znači to je skroz odvojeno od svega ostalog, znači taj predmet, na njemu moraš kao, kod nas bar funkcionira, kao napraviti neki znanstveni rad i onda će se to u principu, profesor će to ocijeniti, što je najbolje što ti možeš je, ne znam, prepraviti neki svoj seminarski rad u znanstveni, što je nemoguće, nema pretjerano smisla i onda tamo se uči kako treba izgledati znanstveni rad, ali ga zapravo nikad ti ne napraviš i to je jednostavna stvar koju po meni nema reći smisla učiti na papiru, ne moraš to jednostavno proći kroz cijeli taj proces da bi ti znao kako to funkcionira. Znači ovo je više, u Aalborgu je više kao, rekli bismo, za istač, ne? Za istač, da. To neko drugi onda pogleda pa ideš na konferenciju pa se brukaš. Pa da, mislim, to je motivacija da bolje napraviš, ne? Dobro, ajmo razgovarati o samoj nastavi, samim predmetima. Kako to izgleda, koliko je to bolje nego na FER-u, što je bolje, u čemu je što? Je li sadržaj, ili metoda? Pa mislim, sadržajem, mi znamo recimo više kad pogledamo, kad izađemo iz faksa, mi smo čuli za puno više stvari, znamo teorijski više stvari, jer oni jednostavno ne stignu kroz tih 15 ECTS-a proći kroz isti broj tema koji mi recimo ovdje na FER-u. Sad to je recimo stvar koja je recimo mana tog project-based learninga, sad ovisi koliko je to dugoročno mana, to je recimo stvar koju ja ne mogu baš procijeniti koliko je to kasnije bolje ili lošije, ali recimo i svi ti predmeti opet, oni su isto kao, imaju tu project-based learning komponentu, ne znam, ja sam slušao 3 predmeta, strojno učenje, stohastiku i mreže, ovo strojno učenje i stohastika i ove mreže su imale neke projekte, pa u principu ispit iz njih je bio odgovaranje na, usmeni ispit u kojem te ispituju u vezi tog projekta kojeg si izradio, a koji u principu pokriva sve komponente koje si slušao na nastavi. Dok s druge strane, isto zanimljiva stvar kako oni rješavaju labose. Tamo mi se recimo svidjelo, znači ta stohastika, znači recimo utorkom su 3 sata predavanja, a četvrtkom je termin od 4 do 5 sati labosa, za koji se u principu ne trebaš pripremiti. Znači obrađuju se materijali koji su se radili na predavanju prije toga, eventualno moraš malo pročitati knjigu, ponoviti. Znači zadatke dobiješ tek na labosu i kroz tih 4-5 sati dva profesora, znači ne asistenta nego baš profesora koji to i predaju, oni znači idu kroz učionicu, ti na kompjuteru MATLABu rješavaš te zadatke, oni dolaze od tebe, ti s njima diskutiraš, oni ti daju potpitanja, ti njih pitaš. To je isto možda ovako zanimljiva stvar za Dansku, oni su jako otvoreni sa svojim profesorima. Mi smo recimo tog mentora, mi smo njega zvali Henrik, imenom, to je ja sam se recimo s njim raspravljao, pa ja njemu ničem njegove ruke objašnjavam mu šta mu hoću reći, to je puno su recimo manje barijere nego kod nas, to je, općenito cijelo dansko društvo tako, oni nemaju čak ni neko, nam reći, to je tako i recimo odnosi sa šefovima u firmama, što kažeš misliš, ne moraš se bojati, ok, to je sad možda malo izlazi iz ove cijele teme nastave, ali tako oni funkcioniraju kod društva. U principu, zanimljivo je, znači u tom, recimo taj labuz gdje tebi profesor dolazi pa te ispituje i tako, izgubi se taj neki strah da misliš da si glup, da pitaš neko pitanje. Ljudi su nekak malo, ok, često čuješ i glupa pitanja naravno, pošto se i pitaju pitanja, ali opet mislim da je to možda bolje tako malo izgubiti vrijeme nego da... Ovo je jedna dobra tema zato što, znači, ovisi o kulturama, ne? Znači gdje smo opušteniji, gdje smo formalniji, a s druge strane neki kažu da kad je ovako jako opuštena stvar, da se studenti ne trude, pa onda nije ga strah pitati glupo pitanje, pa onda cijelo mi pita trivijalna pitanja i mu se ne da otvoriti knjigu. U kojoj mjeri su se studenti tamo trudili? Koliko im je bilo stalo da zaista razumiju, koliko su grizli? A koliko su čekali da ih neko nauči? Pa ok, naravno, nije da su svi studenti tamo recimo grizni na tim labosima i da želim znati. Ima ih koji dođu tamo, malo to odrade i tako, ali možda je njih, ajmo reći da je pola se može podijeliti, što je zapravo po meni dosta dobar i omjer zainteresiranosti. Sad, mislim, oni nemaju apsolutno nikakvih ispitivanja cijeli semestar, znači ti labosi su čak i neobavezni, ne moraš ni doći na njih, ne moraš nikakve izvještaje predavati, ništa, na kraju samo imaš ispit. I u principu, ako ti možeš proći kroz ispit, ok, ali ovo tu je, mislim, pametno, ako želiš stvarno i naučiti kako to spada i dobiti neko iskustvo, onda ideš i na te labose i tako. Dosta je, mislim, vjerujem kad bi to možda bilo kod nas,
da ljudi jednostavno ne bi dolazili, možda bi dolazilo manje ljudi. To je ono sad isto ovisi naravno o kulturi i tak. Dobro, onda u jednoj rečenici jedan savjet, samo jednu želju vam Ferova zlatna ribica hoće ispuniti. Znači, što predlažete Feru da prepiše od Aalborga? Pa evo recimo što mislim da je izvedivo, nije toliko kulturološki, nema barijera, recimo sa komunikacijom i učenjem, dakle recimo tog dijela, tog društvenog predmeta, kad bi recimo taj predmet bio obavezan recimo u nekom semestru diplomskog i da se, znači u tom semestru diplomskog mora se napraviti neki projekt, ne mora se to biti nešto preveliko, ali da u principu projekt koji radiš za diplomski, da uz njega slušaš taj društveni predmet i da u principu zajedno kroz njih napišeš na znanstveni rad. Dobro. To bi bilo recimo dosta ovako izvedivo. Marko, ali uzmite mikrofone da se bolje snimi, ne? Da vas čuju preko interneta. Marko, isto pitanje, znači, što bi Fer trebao prepisati od Varšave? Pa ja mislim da je najbitnije da puno poveća fond predmeta koji se drži na engleskom. Znači da se postavi neka sigurna baza da će se ovo držati na engleskom, da će se taj predmet držati na engleskom i da bez obzira jesu svi studenti iz Hrvatske da se to drži na engleskom i da će to privući puno više stranih studenata i tako i mislim. Ok, u samom izvođenju nastave, što biste, jel ima nešto što je baš jako dobro? Što se tiče izvođenja, to je stvarno jako ličilo na način izvođenja kod nas. Kažem, eventualno to što je veći broj bodova, onako, ajmo reći, u prosjeku nosili projekti i onda se tu više komuniciralo sa asistentima i tako, pa se praktično nešto napravilo i od toga se nešto naučilo. Kako tamo studenti grizu? Pa što se tiče stranih studenata, oni nisu baš neka krema. Nas je bilo 3 iz Hrvatske i mi smo, ja mislim na svim predmetima na kojima smo bili u 5 najboljih ispita imali, a bilo je po 30-40 ljudi na predmetu. I mislim, imali smo bolje ispite često od ovih Poljaka, jer Poljaci upišu predmet na engleskom, zašto je malo lakši kriterij. I onda mislim, slušaju i pišu sve na engleskom i tako. Ok. Una, šta bi mi mogli od Beča prekopirati? U Beču je isto bilo zapravo jako puno tih projekata, ali i u sklopu nastave, znači da je obavezno u sklopu predmeta, ali to što se stvarno nudilo, znači tamo su na svakoj oglasnoj ploči su bili neki oglasi za nešto, znači ili traže ljude koji bi radili na nekom projektu nevezano za nastavu ili puno prijedloga za razne seminare, za projekte, za diplomske, za završne i zapravo je zanimljivo to što tamo ne biraš mentora pa onda on smišljava temu za tebe, nego tamo su stvarno teme i problemi koje njima treba da neko napravi to. I to su onda realni problemi, često su to problemi koji su iz industrije. Sad ne znam koliko je to izvedivo tu, s obzirom da tu nemamo toliko veliku industriju, ali tamo stvarno kad rješavaš, radiš na tom nekom projektu ili na završnom, još osjećaj da radiš nešto korisno, da to nekom stvarno treba. A ne da je to neka tema koja je iscenirana zato da bi ti imao projekt. A koliko si stekla dojama da studenti stvarno koriste to isto? Koliki postotak studenta fakat hoće raditi na takvim projektima? Pa ja mislim da je jako puno, zato jer recimo na jednom predmetu je bilo, pozvali su ljude da se jave, javilo se negdje 5 ljudi od nas 30. A sad ako ti na svakom predmetu jave, naravno se ne možeš javiti na sve projekte, jer ti svaki taj projekt uzme dosta vremena. Ali mislim da u prosjeku svako radi nešto, zato jer je to i... Možda se istih 5 javlja na svim predmetima. Možda, ali mislim da to vremenski se ne stigne. Stvar je u tom što oni recimo najjednostavniji tak, čim se javiš profesoru, ti u roku tjedan dana on vidi da li bi to moglo funkcionirati i on ti ponudi taj neki ugovor najjednostavniji, to je ne znam na 10 sati tjedno, što uglavnom ljudi odrade jedan dan dođu i odrade svih tih 10 sati i to je plaćeno, mislim, 350 eura mjesečno. Od tih 350 eura mjesečno ti platiš stan, odnosno dom, ovako. I onda neki rade na, ne znam, još jednom projektu ili negdje nađu još neki poslić i stvarno od tog mogu relativno ok živjeti tamo. I kroz te projekte se stvarno puno nauči, jer isto tako profesori, bar ovo što sam ja imala dojam, su
dosta pristupačni i dosta žele raditi sa studentima. Stvarno ono, se trude. Nije da sad nekom te propuste, nego ono, svako malo dođu i pitaju kak ide, šta treba li pomoći i tako dalje. I druga stvar je bila ta sloboda u nastavi, što je nas na početku izbezumljivalo, zato što je na FER-u totalno drugi sistem, ali poslije smo skužili zapravo da je to dosta velika prednost, jer zna se koje predmete moraš položiti da bi dobio titulu koju trebaš, ali te niko ne sili da točno tim redoslijedom, točno u tom trenutku slušaš te predmete, nego ako vidiš da se održava neki dobar predmet, niko ti ne brani da ga upišeš. Isto tako, ne znam, mislim da na FER-u ako upišeš predmet i poslije ga ne položiš, ti ga moraš upisivati dok ga ne položiš. Tamo nikog nije briga, osim ako nije taj neki obavezni predmet. Tako da tamo ljudi ipak polažu predmete koji ih stvarno zanima i mislim da je onda i puno veći interes za te predmete koje slušaju. Dobro je bilo to što, znači, ti neki predmeti kreću kasnije pa je svi puno lakše organizirati. Ovo što je Borna rekao da ima predmeti kraće traju, to fakat zna biti korisno jer se stvarno možeš onda skoncentrirati na taj predmet i na taj projekt koji imaš na tom predmetu, a nekad istovremeno moraš razmišljati na 7 predmeta i 7 različitih stvari i onda to se ono raširiš na previše stvari, ne možeš se skoncentrirati. Tako da mislim da je to, mislim jedino onda je mana to što tamo se često znaju poklapati predmeti i poklapati se ispiti i onda je dosta, ono, nekad zna biti dužno naporno, ali to se ono zna unaprijed kad je šta, pa onda možeš se organizirati ovisno o tom kak se šta preklapa. Ok. Borna? Šta bi Borna kopirao iz Göteborga? Prvo da kažem da je teško pitanje, da ima puno toga što se može kopirati, ali je teško znati kako će izgledati. Recimo što je kolega Perić spomenuo, da u Danskoj i Švedskoj puno više novaca imaju fakulteti, pa se onda može puno toga više izvesti. Mi bi to vrlo rado prekopirali, ali... To je jedno što se može kopirati, da. Neko ovako jeftinije rješenje, barem se meni čini, ne znam, bilo da se podijeli ta nastava u 2 ciklusa, što se meni jako sviđalo, jer se može onda bolje fokusirati na predmete i isto tako, što je Una spomenula, da je veća sloboda upisivanja predmeta, konkretno, znači, oni su puno više spojeni u to sveučilište tehničko, FER je samo fakt za sebe, pa je bilo malo teže upisivati predmete s nekakvih drugih fakulteta, a to bi moglo biti možda zanimljivo, barem dijelu studenata. Isto tako, općenito, upisivanje predmeta nije toliko strogo, znači ima par fiksnih predmeta, znači slično kao i u Beču, i ostalo je slobodan izbor. I tako da sam ja slušao predmete i sa računarske znanosti, i sa automatike i nešto što mi se čini da na FER-u baš ne bi mogao tako lako. Kakvi su tamo studenti? Tamo je studiranje, barem za Šveđane, nešto kao posao, full time posao. Svi su na faksu od 8 do 5 i poslije toga eventualno ostanu u nekakvom kao kseti, recimo nekakva verzija kseta, mislim da imaju 13 takvih ksetova za svaku udrugu, za svaki smjer, recimo, tako nešto. Ali da, i još je dobra stvar jako što znači imaju te nekakve prostorije za druženje, znači Hirkan crkva se zove ta velika prostorija gdje se može doći pojesti ručak, ima mikrovalne što je bilo super, mogli smo doma kuhati ručak jer je to mikrovalnoj, puno ljudi je to radilo, ali se može tamo isto tako pisati zadaće, ima posebno izolirane sobe gdje se može projekt diskutirati, ima i sobe premljene sa projektorom i tako potiče se više to druženje na faksu nekako i rad zajednički na faksu. Što isto ne znam koliko bilo bi možda izvedivo na FER-u ako ima slobodnih prostorija, ali to ne bih znao. Lucija? Pa sad ovako, ovo sa time da postoji veliki izbor predmeta, to je zgodna stvar i isto je vrlo fleksibilno po pitanju toga što se smije upisati. Tako to je generalno zgodna stvar da se zapravo može odabrati bilo što i oni imaju tu međufakultetsku suradnju, iako to funkcionira kako funkcionira, ali ideja je da se mogu upisati predmeti iz drugih fakulteta. Tako da recimo može se uzeti nešto direktno s matematike, nešto direktno s fizike i tako slično, što može ljudima isto biti vrlo zanimljivo. Čak imaju, ono što se meni svidjelo, imali su ponuđenu recimo biologiju za onoga kog bi moglo zanimati neke osnove genetike koje su isto zgodne kod neke bioinformatike i to je baš bilo organizirano za studente zapravo računarske znanosti.
Generalno to sa time da su vrlo fleksibilni, meni recimo osobno nije pasalo. Meni se nimalo nije sviđalo to da su predmeti toliko fleksibilni, da se može dolaziti, ne mora dolaziti, da uopće nikog nije briga ima li studente pred sobom ili nema. Mislim da su glavnina profesora je bila sposobna ispričati priču u praznoj sobi. Jako su bili orijentirani baš ti teoretski predmeti kao pričam ti priču. Nije bilo baš nekih projekata. Ako je netko htio projekt, morao se potući iz pola fakulteta zapravo da bi došao do nečega uopće. Što onda naravno ako su studenti na razmjeni tek dolaze, nitko im ne kaže znate vi se morate zapravo na kraju onog prošlog njihovog semestra još prijaviti za bilo kakav projekt pa ga onda možete i dobiti. Na nekim projektima ljudi imaju tu sreću da se čuva pokoje mjesto za Erasmusovca, pa je to potencijalno to, ali ti projekti su vrlo rijetki. Bude po 30 ljudi na tim projektima i podijele se u grupe, što je dobro, ali tu isto zna biti svega i svačega. Meni se dogodilo na jednom od projekata, moj suradnik je samo odlučio da ga više neće raditi i onda mi se jednostavno prestao javljati i to je tako završilo. Dok recimo na ovim drugim projektima na jednom sam javila otprilike 13 prasa jer nisam mogla baš pomagati direktno, a moji kolege su se već bili dogovorili kako će oni sve to točno, tako da sam pomagala koliko sam mogla, ali to je bilo koliko je bilo uspješno. A na drugom projektu sam pak ja sve radila jer moji kolege nisu znali javu. A nitko se nije sjetio da bi bilo zgodno reći da jedan od uvjeta samog projekta je to da se zna java. Jer je cijeli projekt bio u javi i onda na kraju sam ja sve programirala. Ja sam više manje sve radila zato jer mi oni nisu mogli ni na koji način pomoći. Koliko god sam se ja trudila njih i naučiti nešto. Tako da, ne znam. Rekla bih da je dosta teško odrediti šta bi se ovdje moglo prekopirati jer ja isto sam osoba koja voli strukturu i neke određene rokove i slično, tako da onda mi je teško odrediti šta je moj subjektivan dojam po smislu toga. Sandra? Šta da skopiramo od Levena? Pa u samoj nastavi meni se stvarno jako svidjelo to što se znao naprijed koji predmeti su predmet projekti. I što ih ima stvarno dosta. Osim toga što, mislim, rekla bi još to da su predmete na engleskom, ali oni imaju cijeli master, to jest advanced master, to zovu za umjetnu inteligenciju koji je kompletni na engleskom i mi smo svi uzimali Erasmusovci te predmete sa tog advanced mastera jer su stvarno dobri predmeti. Tako da, mislim, ne znam sad koliko je to usporedivo s našim sustavom, s tim to s engleskim, ali ti predmetni projekti su meni stvarno bili odlični jer se puno toga praktičnog nauči i svi su projekti u 2 osobe se rade. Neko od nas, ja sam većinu imala slučaja koji je projekt na FER-u da se radi o 4, 5, 8 osoba na nekim predmetima i onda to nikad ne ispadne baš kak treba, ali kad je projekt sa 2 osobe, uvijek se može birati partner, tako da uvijek se uzme neki prijatelj s kojima zna čovjek da može raditi i uvijek taj onda projekt stvarno ispadne dobro ili barem kako vi, vaš partner, to želite napraviti. Tako da meni su ti projekti bile super, iako naravno tu je sad onda isto pitanje vaganja jer se ostale stvari onda malo manje fokusira i nastava je konceptirana isto kao tu, samo što se projekt radi dodatno sa strane, ajmo reći. Onda nastavi se ostalim stvarima koje nisu dio projekta se onda ne pridodaje toliko velika pažnja, a ovo iz projekta se onda stvarno odlično nauči i bolje zapamti i tako dalje. To je moje. Dominik, koju ćemo glazbu prepisati? Pa mislim, po pitanju Detmolda, ja bi to podijelio na dvije stvari šta bi mogli preuzeti ono što je relativno nemoguće, što su već spomenuli i Borna i Juraj, a i Una malo, to što u Njemačkoj svi studentski poslovi i svi poslovi koji se radi su plaćeni i mislim i tamo u Njemačkoj sve dosta košta, ali zato onda čim nešto se radi, za to se i dobije novac. I onda neki studentski poslovi, kao to znam prijatelji koji su radili u skladištu, tako nešto, za tjedan dana mogu dobiti 500-600 eura, što je kod nas bi bio luksus za tak nešto. Druga stvar je što je studenti sami dobe, to mislim u cijeloj Njemačkoj, da je
stvar da studenti na sveučilištu dobe kartu za javni prijevoz za cijelu taj Bundesland, federativnu državu, kako se to zove. Okay. Da, i onda mogu putovati ne samo u tom gradu, nego znači, vlakom kroz cijelu državu, tako da to je super. Osim toga, sviđa mi se ta suradnja sa drugim sveučilištima, pošto, to sam već spomenuo bio, da ja sam slušao neke predmete sa drugih fakseva i to je bilo bez problema za organizirati, samo se trebalo prijaviti i to je odmah bilo sređeno. Po pitanju same nastave, meni se svidjelo to što su postojali neki predmeti koji su bili intenzivni, koji su trajali samo nekoliko vikenda ili su trajali recimo tjedan dana ili tako nešto, gdje bi došao predavač čak i iz drugog kraja zemlje ili države ili šta već da to ispredaje i nekak je to bilo onda koncizno i samo smo u tih tjedan dana radili samo to i to mi se svidjelo. Vjerojatno to malo veći problem bi bio kod nas tako organizirati, pošto je puno više studenata. Druga stvar, pitanju nastave mi se svidjela ispiti na koje oni to, kako oni provode ispite. Tamo usmeni ispiti izgledaju, traju jedno od pol sata do sat vremena i kroz usmeni ispit se zapravo prođe kroz cijelo gradivo predmeta i zapravo se kroz neki razgovor proispita sve što se radilo i onda se ne događa da vi izvučete 2-3 pitanja od cijelog predmeta koji ste slušali 3 mjeseca i onda vi znate ili ne znate te sitnice koje vas pitaju, nego vas više pitaju koncepte, tako neke stvari. To mislim da je stvarno moguće za primijeniti kod nas. Po pitanju samog instituta meni se svidjelo jako što to je recimo nešto što bi ličilo na FER-ov jedan zavod ili tako nešto po svojoj veličini i svidjelo mi se to što je postojao tamo dnevni boravak koji je imao malu i kuhinju i fotelje i kompjutere sa finim razglasom i takvim stvarima gdje se moglo opustiti i odmoriti između predavanja ili napraviti ručak ili nešto. A osim toga mi se jako svidjelo što su oni imali praktički knjižnicu za opremu koja se mogla koristiti. Ako je trebalo za neki projekt ili neka snimanja privatni ili u sklopu faksa, moglo se bez problema napraviti popis i tamo imaju doslovno s bar kodom na svim mikrofonima, slušalicama, kabelima, sve što trebate posuditi, samo si kliknete to i on vas spremi da ste vi to posudili i to vratite nakon dan, dva i sve je lijepo organizirano. To je meni super bilo jer se onda moglo koristiti i za privatne i svrhe nastave. Posudiš instrumente i sviraš po svadbama, ne? Pa recimo, da. Da, i još jedna sitnica kaj mi se isto sviđala tamo što su sva sudjelovanja u istraživanjima su plaćena. Najčešće ja sam bio tamo nekoliko istraživanja sudjelovao i tamo je najstandardnije da ako trebaš sat vremena nekom slušati nešto ili ispunjavati neki upitnik ili to, dobiješ se 10-20 eura za to. Što je... Piješ roza pililice, dobiješ novce za to. Pa da. Uglavnom, ne znam, to je ovako. Ok, hvala, sad je red na publiku. Sigurno gorite od želje za puno pitanja. Pitanje za sve. Jeste li ikad imali dojam na tim fakultetima vani da jednostavno ima previše ljudi? Odnosno, da ste ikad došli u situaciju da profesor jednostavno nema vremena za vas, da u knjižnici nema misla za sjesti kupati nešto? Apsolutno. Da ponovim za kameru i za internet, znači jeste li vi doživjeli da je previše ljudi, da profesori nemaju za vas vremena ili nema mjesta u dvoranama, knjižnicama? Apsolutno. Recimo, ja baš kao jedan od ta 2 projekta na ovome gdje sam morala ja odraditi sve, ipak je bilo lijepo da nekakav debriefing svojih kolega napravim i onda smo tražili tako po knjižnici hrpu puta jer imaju kao isto prostore gdje je cijela soba za projektni tim i nema šanse pronaći nešto tamo, to jedino u doba ručka, a doba ručka je od 1 do 2 točka.
nema drugog doba kada se može otići na ručak ako se ide i na nastavu, tako da to je jedino doba kada eventualno ima mjesta u knjižnici. Nakon toga nema šanse, a prije toga isto je teško naći išta. A generalno profesori jako često nemaju vremena za svoje studente, jedino u nekakvim projektnim grupama gdje nas je po 20, onda tu se i ima šanse. Iako u ovim grupama u kojima ja jesam bila, ja sam samo komunicirala s asistentima. Tako da profesori ne znam da li uopće znaju tko im ide na predmet i da li ikad se interesiraju vezano uz to. Čekaj. Kom? Okay. Ja sam imao malo drugčije iskustvo, malo svjetlije. Znači, primjerice na faksu u Aalborgu. Znači, nas je bilo 5 u toj grupi, mi smo radili neko upravljanje podmornicom i nas 5, 3 danca, Alex tu iz Zagreba i ja. Znači, mi smo dobili cijeli semestar na korištenje sobu s frižiderom, mikrovalnom, pločom, stolovima i tako dalje. Samo smo mi mogli ući u nju, samo smo mi imali ključ. U principu to, recimo što je već, čini mi se Borna ili neko spomenuo, njima je faks kao posao, zato su zapravo recimo u Danskoj plaćeni, a u Švedskoj isto, recimo nekih 6.000 kuna, barem u Danskoj dobivaju za studiranje. Znači oni su na faksu od 8 do 4 svaki dan, po potrebi duže, što u principu nije prečesto. I znači mi smo u principu cijelo to vrijeme provodili u toj našoj sobi za projekt, gdje bi ako je recimo taj dan bilo predavanje, na primjer nakon predavanja bi radili taj dio projekta vezan uz to predavanje. Recimo to je možda zanimljivo, znači profesor drži predavanje 2 sata, nakon toga mi radimo vježbe vezane uz projekt i to predavanje, a profesor, znači do kraja radnog dana, do 4-5 popodne, on kruži kroz te sobe, projektne sobe, od jedne grupe do druge, dođe do tebe, pitate pitanja, da li si to sve shvatio, ti njega ispituješ pitanja, u principu on cijeli taj dan, ajmo reći, potroši na to jedno predavanje. Tako da ja mislim da tamo njihovi profesori su puno rasterećeni nego kod nas, vjerojatno se ne moraju toliko brinuti o projektima, o 1000 raznih stvari, imaju, možda zato što su bogatiji i tako dalje, lakše im možda sve to raditi. Znači njihovi profesori recimo mogu raditi istraživanje i nastavu u isto vrijeme. Recimo naš taj profesor, koji nam je bio i mentor, on se s nama nalazio barem jednom tjedno po sat, 2, kad bi mi diskutirali o projektu i tamo čak nam je znao držati neka mini predavanja, ako nešto ne bi znali. Tamo recimo profesori stvarno imaju puno vremena za studente. I kažem, profesori u principu i drže te labose, to što sam već spomenuo recimo za stohastiku, oni 4-5 sati su na labosu, hodaju među studentima i u principu od profesora ti najbolje naučiš kroz razgovor još više to što ti predava. Za koliko studenta se brine jedan profesor? Pa recimo sad možda 20-ak, recimo tipa ta stohastika, bilo su 2 profesora, nekih 40 do 50 studenta, ovisi koliko dođe. Tako da je to malo bolje omjer nego kod nas. Imaš ko komentar? Ja sam se sjetila. Kad prolazi pokraj mene. Znači da, mislim da je iskustvo Danske i Švedske bogatije zemlje, pa onda ima više prostora na raspolaganju i u Švedskoj je bilo, u Göteborgu je bilo prostorija slobodna da bi se rezerviralo. Kad god sam pokušao nije bilo nekakvih problema. A što se tiče profesora, isto su dosta dostupni, ne znam, predmet koji je bio više manje samo projekt, imali smo tjedne sastanke gdje bi došli raditi na projektu i došli s nekim pitanjima, ali uvijek se moglo preko maila i neki drugi termin dogovoriti ili neko samo pitanje preko maila postaviti, a sad naravno to uvijek ovisi od profesora do profesora. Jedan drugi kolegi gdje je bio profesor malo smušen, rekao bi ludi fizičar, tako nešto. Tamo je asistentica uglavnom preuzimala to, imala je konzultacije, a to je bilo uvijek masovne konzultacije. 30 ljudi bi dolazilo, po 2 sata bi tamo pričali, ali uvijek se to održavalo i uvijek bi na mailove odgovarala, tako da mislim da su bili dosta dostupni i dosta je to bilo, ne znam, moglo se što god se trebalo pitati, moglo se pitati i dobio bi se odgovor. Iz jednog predmeta je čak postojalo nešto što je isto dobra ideja, možete se zaboraviti spomenuti da bi se moglo raditi na feru, nekakvi labosi koji nisu obavezni, nego samo ako se neko ne snalazi u nečemu, konkretno to je bilo za programiranje u MATLABu, za lijepo strukturiranje koda, da se to bude čitljivi kod, ako neko se nije sreo prije sa nekakvim coding standardom, da se njemu to pokaže, čisto da se olakša u stvari asistentima ispravljanje zadaće, ali studentima pisanje zadaće. I to je bilo nešto neobavezno gdje je profesor potrošio, ne znam, 3 sata valjda dok je sve obišao, svima objasnio to,
ali naravno rezervirao je dvoranu i nije bilo problema oko toga, moglo se, resursa je bilo uglavnom. Samo pitanje koliko su studenti zainteresirani. Tu je konkretno došlo puno ljudi, a ne znam kako bi to bilo ovdje. Ajde. Ne znam, Beč je negdje valjda sredina neka, zato jer bilo je situacija kad šalješ mail na nema odgovora, ali uglavnom se to pokušalo riješiti da, ja mislim da profesori imaju, ili par profesora ima tajnicu. I onda tajnica rješava sve te neke administrativne poslove i uglavnom one odgovaraju na te neke mailova koji su uglavnom nešto što se tiče organizacije, nastave i tako dalje. Ali su zato, ako radiš na nekom projektu kod nekog profesora, onda on puno je dostupniji i stvarno onda pomaže i više vremena ulaže u to što radiš. A ovako ove poslove uglavnom su onda te tajnice organizirale, tako da mislim da je to bila valjda neka sredina. Ali bilo je dosta asistenata, tako da na predmetima stvarno jesu asistenti i razni doktorandi radili, pa onda nisu profesori toliko na labosima bili koliko su više asistenti. Tako da je valjda to neka sredina između ovih švedskih i hrvatskih organizacija. Jel smijem ja isto kako je po putu ili... Ma, uglavnom, samo da spomenem neuronske mreže, mislim da nas je tamo bilo preko 100 u jednoj jedinoj grupi, tako da smo opet imali problem da nam je bila premala dvorana. Tako, tu nema, možda jedino na prediplomskom ima nekakvo dijeljenje na grupe, ali ovdje nema. Dakle, koliko je studenata sve spada u jednu grupu, što mislim da nije idealno u takvim slučajevima. A ovo sa projektima, ja niti na jednom od projekata profesora nisam vidjela. Mi smo jedino isključivo radili sa asistentima, iako je profesor glavni kao na tom projektu. Kod nas, ja bih rekla, u Lovenu je bilo, za projekte ovisi o broju studenata. Kod onih masovnih predmeta tipa strojno učenje koje upiše hrpa ljudi u jednoj godini, kod njih se radi sa doktorandima na projektima, a kod ovih predmeta koje manje ljudi upiše, koji su specijaliziraniji, kod njih se sve sa profesorom dogovori. Mi nismo nikad imali problem s tim, ali nismo ni na toliko puno predmeta tražili profesore, tako da ne mogu sa sigurnošću reći, ali nema problema. Ali mislim za studente se uvijek svi pokušavaju truditi i od profesora i za mjesta za učenje. Oni su imali isto jedan zanimljiv koncept nečega kao NSB, ja bih rekla, samo za učenje. Znači nije knjižnica nego ima učenje, knjižnica ima svaki faks svoje. I tamo su svi dolazili učiti, stvarno svi. Bilo je prostorija koje su za druženje, kako se to zvalo? Za socijalno učenje, tako nešto. Uglavnom za druženje i učenje, gdje su bili aparati za kavu, za sendviče, mjesta za jest i pokraj toga kauči, za sjest neke foteljice i tam se priča i uči. Onda su imali posebne kao knjižnica tip prostorije gdje se nije smjelo zucnut i posebne prostorije koje su se mogle isto naprijed rezervirati za grupno rađenje projekata tipa tih projekti, gdje se onda rezervirao naprijed i učionica ima sve živo od onog elektroničkog, pametne ploče, prispajanja na sve, nekoliko stolova, stvarno sve što mogu, sve što bi nam trebalo biti, mi nismo ni koristili dosta toga. Ali da, uglavnom trudi se napraviti mjesto za sve. Evo. Da, ja sam u Detmoldu imao jako dobro iskustvo po pitanju toga, zato što je nas bilo tam jako malo, a je postojalo jako puno ideja i stvari projekata koje se žele raditi. I onda su se zapravo skoro sve projekte i sve što je trebalo su nas profesori zvali da dođemo pomoći, da radim, tako da sam ja bio na raznim stvarnim mjerenjima raznih koncertnih dvorana i crkva i prostorija za vježbanje, tako da kao pomoć, jer jednostavno nemaju puno ljudi. A po pitanju prostorija, studenti tamo, ovi koji se bave znanošću baš kao glazbenom akustikom, mi smo imali laboratorij u kojem su mogli boraviti uvijek i većinu vremena smo tamo provodili, ali također za neke osnovne projekte ja sam bio snimao neki video i onda se moglo rezervirati, postojale su
prostorije baš za video editing i postojale su razne druge prostorije koje se isto tako mogle rezervirati gdje se moglo miksat, slušat, raditi šta god. Tako da bi uglavnom jako ugodno iskustvo. Ok. Ajde, još jedan Marko nešto reći. Jeste ga preskočili? A ne, znači ja bih rekao da je jako slično ko ovdje. Sve se radi s asistentima, profesori nekad odgovore, nekad ne i na faksu nikad nisam probao raditi ništa, pa onda nemam pojma. Sljedeće pitanje? Vezano za vaš povratak sad nazad u Zagreb, koliko ste od predmeta uspjeli po broju CTS-a preslikati nazad na koliko ste morali slušati i koliko ste imali lufta da upišete nešto što vas zanima, da se ne predaje ovdje, da vam sve priznaju? Znači, pitanje iz publike glasi što vam se priznalo od predmeta u povratku u FER i koliko ste mogli tamo upisati predmet kojeg na FER-u nema, a da vam to ide tu u ECTS-e? Ne znam, ja sam, na primjer, tamo baš dosta različitih predmeta koji uopće nemaju veze s FER-om upisivala, ali to je bilo zato što sam bila u semestru kad se stvarno je bilo dosta i izbornih predmeta, pa onda... Ali ono što sam ja ostala je zadivljena je stvarno kako su na FER-u fleksibilni. Jer stvarno su rasjeckali te ECTS-e s predmeta, uzimali projekte te ko labose, pa 2 projekta ko 1 labos, pa 2 predmeta ko 1. Stvarno su se trudili. Mislim, traži se da ima tog gradiva, znači nije to besmisleno sad nešto se mulja, ali se stvarno baš onak potrudi da sve što ima smisla se spoji kako se može. I isto ne znam, recimo ja sam, s obzirom da je bila tak nastava dosta fleksibilna, onda sam položila par predmeta više i to su mi tu sve lijepo upisali. Čak sam, dobro ne znam to smijem reći, ali mijenjala sam onaj learning agreement na kraju, jer ne znam, neki predmet na kraju sam odlučila ne upisati, pa poslije sam zamijenila u tom learning agreementu, novi learning agreement smo napravili i stvarno nije bilo problema, tako da ja sam ostala super iznenađena. A dobro, kojim redom? Aj nekom doni sad tu. Da, uglavnom sve se prizna. Ja sam isto bio taj 9. semestar kad su izborni predmeti, pa još 32 ECTS-a su mi čak priznali, tako da možeš biti bez brige. Da, znači, sam htio reći da sam baš ciljio ići na 5. godini prvi semestar kad su, mislim, svi izborni na FER-u, tako da se može bilo šta priznavati i isto tako je dosta fleksibilno, znači jedan predmet koji sam htio upisati nije pisalo da se može za Erasmusovce predavati, pa sam tamo došao, pitao profesora, rekao je može, pa se to isto bacilo u learning agreement, priznalo se ovdje. To je, znači, bio predmet humanoidna robotika kojeg nema baš na FER-u nešto tako, ali se priznalo pola pod projekt, pola pod nešto drugo. Mislim, ima temelj, ako što je rekla, ali se lijepo može rascijepati. Tak jedan predmet bio 7,5 ECTS-a, od toga 6 ECTS-a nekom teorija, body pol projekt i onda je to isto išlo u projekt sa strane, tako da se da sve to. Ja sad imam fenomenalno rješenje za naš... Evo, studenti se bune da kod nas smo jako nefleksibilni, da ne možeš upisati šta hoćeš i nema izborni predmet, sve nešto jako kruto. Ali, ako odeš na Erasmus, kužiš, tamo radiš šta god hoćeš i ljudi ti sve priznaju. Fleksibilnije nego igdje. Evo ti rješenje za FER. U stvari, nek studenti ni ne studiraju ovdje, mi ćemo im samo dati diplomu, oni odu van, tamo troše struju, hranu i ostalo, ovdje dođu, mi njima prepišemo bodove i sve smo riješili. Onda bi morali imati 9 semestra i diplomski ili tako? Ma ne, idemo sve semestre, šta sad, to cipi izvlači, to je prekomplicirano. Dakle, ja sam svoju prvu godinu diplomskog radila u Njemačkoj i ja sam došla sa 72 ECTS-a od kojih su mi sve priznali. Tako da stvarno se trude naći bilo kakvu korelaciju. Naravno, nisam ja sad mogla, ne znam, upisati filozofiju i onda izmišljati da to ima veze s FER-om, ali naravno bilo što imalo veze sa bilo kakvom računarskom znanosti, sa društvenim predmetom, to mi se sve priznalo. Ali recimo ako upišete sanskrt, dovoljno da se zove sanskrt ++ i onda ti ga priznaju. Ne, ono što je dobro sa odlaskom na ovoj 4. godini je to da postoje ti društveni predmeti. Tako recimo ja sam slušala njemački sa strane jer mi je to bilo bitno da se mogu snaći u svemu tome i onda mi je to priznato kao društveni predmet. Tako to je recimo dobro da FER priznaje jezike u sve to jer tu ima i dosta kulture koja se onda usput odradi.
Ja mislim da ako ovo ode u javnost, ovo predavanje sanskrit, Erasmus uredu na Feru će biti ukinuti i neki diplome će biti povučene. Pa evo, mislim da za R smjer onda ne možda. Ja mislim da to više ovisi o ECTS koordinatoru za smjerove koji je različit za R smjer na faksu. Bilo je još, nas je u Luvenu bilo 4, 3 R sa E smjere, ja sam bila jedina sa R. Kod njih se malo dosta fleksibilnije, ja bih rekla, priznavalo, a da kod nas se, ne znam, čini da, onak, mislim, je realno zapravo, da ako, morali su se pokriti grupe predmeta, teorijska grupa predmeta, specijalizacije predmeta i tak dalje. A mislim, kod tipa teorijskih nije bilo baš fleksibilno, mora biti to ili ništa, ali ovo je ostalo, nekak realno se odredi ako to stvarno ima nekog smisla, makar za izborne predmete, kao što su i tu stvarno različiti, izborni predmeti se mogu za svim popuniti. Ali isto bi rekla da je kad se ide na godinu dana malo teže popuniti sve nego kad se ide na jedan semestar, jer se onda mogu popuniti svi izborni i onda čovjeka boli briga. Ali ako se ide na godinu dana, onda se ipak treba pokupiti ti nekakvi teorijski predmeti i mrvicu ipak razmišljati unaprijed o tom šta će se upisati. Slažem se. Za sve gledatelje koji ne znaju, koji nisu ferovci, E je elektrotehnika, R je računarstvo. Da, ja sam izabrao DETMU baš zato što i tamo su predmeti svi koji se ne postoje ni na Feru, ni u Hrvatskoj, ni nigdje blizu. I baš sam zato izabrao taj 3. semestar diplomskog gdje postoji većina izbornih predmeta i kod nas je isto dosta fleksibilno to priznaje sve. Čak ja sam slušao jedan predmet koji je bio recimo priznat mi je kao društveni, ali ima više veze s glazbom, recimo jazz combo koji sam tamo svirao, išao na zato instrumenta i onda mi to priznato više kao tako da se može stvarno i preporučam to svakako. Dalje pitanje publike? Kakva je usporedba dostupnosti materijala, objavljuju li prezentacije, objavljuju li svoje neke dodatne skripte, je li ima dodatnih snimljenih predavanja uživo prenosa? Opa, dakle pitanje glasi ima li materijala za predmete, ima li streaming predavanja, snimki predavanja? Evo da počnem ja onda. To je nešto što ja mislim da to sveučilište u Detmoldu može pokupiti od Fera, što je tamo puno bolje. Pošto to nas je bilo jako malo, sve nije postojala baš neka dobra online infrastruktura gdje bi bile predavanje i te stvari. Mi smo slušali jedan predmet u suradnji sa, koji je profesor organizirao u suradnji sa sveučilištem u Göteborgu gdje je Borna bio. I to smo slušali online preko Skype-a i onda smo međusobno se dogovorili da ćemo ta predavanja snimiti pa onda možemo si podijeliti, ali to je bilo više onak zasebno, pošto je nas bilo samo nekoliko. Ali da, to je moje iskustvo. Pa za Luven bi rekla materijali za predavanja i za učenje općenito bi rekla da su dosta slični ovima na Feru. Ne vidim neku preveliku razliku u samim materijalima i predavanja su isto dosta slična predavanjima ovdje, tako da bih rekla da tu nema neke velike razlike, slična dosta. I naravno, ovisi od predmeta do predmeta, ako je zapravo od profesora do profesora. Neki se stvarno jako potrude, rade nove, svake godine nove materijale, nijedan rad koji se znanstveni spominje nije stariji od 3 godine. Neki profesori se stvarno trude to održati, a neki imaju iste materijale već nekoliko godina. Mislim da je to relativno slično, kao to rekla bih. Pa da, ja bih rekla ovisi od profesora do profesora. Bio je jedan profesor koji je baš imao kao snimke predavanja, samo problem je bio naći ih na internetu jer link je negdje. Ali generalno je bio problem da im je infrastruktura dosta nestabilna po tom pitanju. Imaju kao ukupni, glavni nekakav forum kojim se zove Ilias, na kojem se mogu naći, isto tako napravi se kao pretplata na predmet i onda se mogu dobiti materijali, ali
recimo za raspoznavanje uzoraka je to bilo na njihovoj vlastitoj stranici koju se trebalo tražiti opet kroz Google, onda neki drugi predmeti uopće nemaju nikakve materijale, neki predmeti zapravo se mora ići na predavanje da bi se išta dobilo, na nekima bude, da, možete uzeti sa nekog drugog predmeta, iako to ne pokriva baš sve, ali bit će vam to dovoljno, iako vam neće biti dovoljno i tako dalje, i tako dalje. Tako da su tu ostali dosta nedorečeni u pitanju omogućavanja materijala. Isto tako, naravno, kvaliteta ovisi, jer recimo iz neuronskih mreža ne bih nikom predložila da uopće otvore te prezentacije ikad više, jer je smislenost, možda eventualno još dok profesor uz njih priča se može shvatiti 2 od 5 slajdova, onako, za redom, tako da, evo. Inače, Ilias je ono što je kod nas Moodle, znači Ilias je alat za kao learning management sustav kojeg je razvijen u Njemačkoj, ne znam, University of Köln ili tako, Köln je to napravio, to je njihov tradicionalni alat. Da, slažem se da jako ovisi od profesora do profesora, ali uglavnom postoje ili skripta ili knjiga ili radi se često po nekoj knjizi pa onda se uvijek napiše od kud se može proučiti to. Znači, mislim da je malo bolje nego na Feru, jer na Feru bude često nekakve par prezentacija i nema nikakav izvor iza toga. Bude na onih 10 knjiga na stranici predmeta, ali za tih 10 knjiga 2 godine se možete proučavati, neće se stići položiti predmet. Ali još ono što bih rekao da je dobro, da im postoji, znači, dostupno je svim studentima Chalmersa jako puno znanstvenih radova. Preko knjižnice u Chalmersu se pristupa tome sa svojim loginom, znači nešto tipa Fair login, a ne znam točno znači koje sve baze, ali u principu šta god da sam tražio sam mogu naći i pristupiti i to još dosta dugo nakon što sam se vratio ovdje, to je bilo korisno. Možda studenti Fera ne znaju, ja ne znam koliko studenti Fera znaju da zapravo iz fakultetske infrastrukture imate pristup enormnoj količini znanstvenih članaka, zapravo za područje elektrotehnike ja ne znam što biste mogli tražiti, odnosno koji časopis htjeti, a da vam nije dostupan. Znači, u najmanju ruku kao sažetak ako ne full tekst. To odavde samo te treba pretraživati, vjerojatno u onom predmetu o znanstvenim publiciranju se o tome govori, kako se to pretražuje, kud se ide, samo treba poslušati predmet, pogledati PowerPoint s predmeta. Da, znači prednosti što se tamo moglo to jer doma i što se saznalo za to na vrijeme. Ja sam za ovo na Feru saznao ove godine nakon što sam diplomirao, tako da je bilo dobro možda to nekako razglasiti okolo isto. Brucoši su ove godine čuli to od mene. Podijeliti sam. Idite pa gledajte snimku predavanja. Da, u Beču predavanja su isto uglavnom PowerPointi, ali dosta često to prati neku knjigu. Onda ovo što je Borna rekao, baš piše u toj i toj knjizi to i to poglavlje. Pa nije da sad imaš literaturu pa si traži, nego lijepo kaže gdje je to detaljno opisano. A ono što je loše, što oni nemaju baš ovako neki sustav kao mi, Fairnet, nego imaju to na više sustava, pa neki predmeti na jednom, neki na drugom, neki nema nigdje. Uglavnom se mogu naći predavanja na internetu, ali je to razbacano na 2 mjesta, onda si izgubljen u tome. I ono što nama falilo je bio recimo Fair 2net, zato jer nigdje ne možeš nikog pitat ništa, znači ne možeš, ne znam, s obzirom da ljude uglavnom ne znaš jer su stalno se mijenjaju ljudi na predmetu, recimo kad bude neki zadatak i neki projekt, nigdje ne možeš pitati nešto da li si dobro shvatio. Osim ako ideš direktno profesoru slati maila, to ti je možda glupo za neko sitno pitanje koje možda jednostavno ti nisi shvatio. Tako da falilo je ta neko mjesto da ti možeš komunicirati sa studentima. Ne sad zato da tamo budu ispiti ko što na Fair 2netu ima, nego čisto da postoji neka mjesto gdje možeš komunicirati i razjasniti neke stvari i tako to. Recimo to baš smo tad shvatili koliko recimo Fair 2net može biti onak koristan. Daj spomeni Amazon za studente. A dobro, to možda imaju sve. Ne znam da imaju sa bečkim mailom se može dobiti Amazon, besplatni Amazon Prime i onda to stvarno možeš naručiti sve i svašta, dođe jako brzo i to je baš bilo dosta korisno. Samo objasnite, besplatni što? Besplatni... Poštarina. Poštarina, da, godinu dana besplatno. Zapravo, da, nisam sigurna, ali godinu dana, ali... Da. Ali sad nisam sigurna, ali godinu dana ili cijelo vrijeme dok si student. Ja mislim da je godinu dana. Da, možda je godinu dana samo, ali moraš imati njihov mail, mora se sa bečkim mailom logirati.
I bilo je tipa jedno predavanje koje su imali online snimljeno, a ostalo nije ništa bilo bolje, tako da ono, to je bilo relativno lošije nego na FER-u, recimo, to bi se moglo pokupiti s FER-a. Znači, nema video snimki, nekad ima PowerPoint prezentacija koja prati knjigu na poljskom i to je to. Takozvana audiovizualna metoda učenja poljskog. U stvari praktično. Poljski praksi. Problem-based learning poljskog. Dobro, ja sam imao samo 3 predmeta, nije baš neki veliki uzorak. Uglavnom na 2 od 3 nisu bili nešto materijali bolji nego na FER-u, to su bili neki slajdovi koje moraš i sam protumačiti nekako kroz internet ili neke skripte koje su bile tak. Samo jedan od 3 predmeta imao dobre materijale, tamo su recimo bila je dobra skripta, a u isto vrijeme stvar koja je lagano primjenjiva, koja mi se svidjela, znači tamo predmet više manje prati jednu knjigu, knjižurinu, ovako debelu, koju u principu nikad ne bi otvorio, samo na prvi pogled, jer kad će to stići pročitati, a tamo je fora da za svako predavanje kažu ok, ta poglavlja ili podpoglavlja ćemo obraditi u ovom predavanju, ili smo ih obradili, ili su bitno za taj labos, i onda si samo njih pročitajte. I onda kad ti moraš pročitati, ne znam, 10-15 stranica iz knjige, to je prihvatljivo, dok kod nas ima onak praksa da se na prvom uvodnom predavanju iz većine kolegija kaže literatura je tih 4-5 knjiga. I sad svaka je ovak debela i onda naravno nikad nećeš nijedno otvoriti, više manje. Inače, za vašu informaciju, FER ima pilot projekt koji je već zapravo pred krajem, a koji je uspostavio prvu hrvatsku učionicu sa automatskim snimanjem, obradom i objavom predavanja. Ima 12 predmeta snimljenih, samo autori još nisu odlučili da će ih dati u free kruženje. Treba još nešto u fakulteti isto napraviti, a i nastavit ćemo da bude takvih učionica više. Tako da malo smo u tome napredniji. Ja bih samo nadodala za materijale i za ispite, da u Luvenu su ispiti isto malo drukčiji, to se možda treba reći u nastavi. Nema zapravo klasičnih ispita kao kod nas da se dođe i napiše ispit, nego skoro su ispiti open book, zapravo može se ponijeti bilo šta se hoće na ispite. Znači i ona literatura koja je citirana kao literatura po kojoj prati prezentacije i tako dalje, sve se ponese na ispit, ali onda pitanja nisu iz knjige, nego su onda neka, vi će se zaključiti, većina ide na takvo zaključivanje nego na učenje činjenica. Ja imam još. Oni imaju in-house FER2net. Dakle, očekuje se od studenata da zapišu točno pitanja koja su dobili i odgovore koje su dali na usmenome i to oni donose u taj Fachschaft koji je za informatiku i matematiku i tamo zapravo to doslovno možete kupiti od njih za vrlo malo novaca sve te ispite od prošlih godina. I onda nakon što to napravite, isto stavite im 5 eura kao, to se zove fund ili povrat i onda nakon što vi odradite svoj ispit, dođete sa svojim pitanjima i dobite tih 5 eura nazad, tako da doslovno ste platili samo cijenu printanja starih ispita. Eto. Sve košta u Njemačkoj. Naravno. Još pitanja? Naravno. Još pitanja? Niko dita. Imam ja. Oprema. Imate li dojam da FER-u, tamo ste sad shvatili zapravo kakva oprema nedostaje FER-u? Tek kad ste vidjeli tamo te tajne labose. Govorimo o laboratorijima, opremi za praktični rad. Pa ja kad sam već tu. Kako gdje? Jer na jednom od ovih projekata smo zapravo radili u firmi koja je podružnica fakulteta i oni su baš imali žestoke žešća računala sa ili 8 ili 16 GB rama, ovih Nvidia, GeForce, 960, takvo nešto. Ja smo tamo baš vrtili kao duboke neuronske mreže pa se to treniralo na ovim grafičkim karticama. Ali osim toga ne bih rekla da zaostajemo jer bila je ta jedna multimedijalna učionica koju mi ovdje isto tako imamo gdje se isto moglo snimati zvuk. A osim toga glavnina ih je isto ovako kod nas. Sjedala i projektor. Okay. Neke prototipne radionice?
Dobro, pretpostavljam da je Detmoldu sve drugačije tamo, sve jedna koncertna dvorana, prepuna rogova, cimbala, mi smo većinu timpana. predavanja imali u Labosu nekom sam koji je stol bio ovak, do pola ovog. Ali meni ono što bih htio spomenuti, što mi se čini da na FER-u možda fali, to je da je dostupnost opreme, koja možda ako ti treba nešto za neki projekt baš vezano uz faks, trebaš, uopće ni ne znaš kog možeš pitati, bar se meni to tak čini. Mislim da bi nešto što bi bilo bolje da se to negdje možda popiše, da se zna koji zavod ima koju opremu. Mislim, možda ne javno da svi vide, ali da negdje u intranetu postoji negdje neki popis pa da znate. Jer, mislim, dogodilo mi se neki dan da sam trebao kabel za spojiti zvučnu karticu i nisam znao kog uopće na koji zavod uopće ići pitat bilo koga. Mislim što, dobro, to je ovak banalni primjer, ali recimo. Nije, to je životni bitan primjer. Pa ne, zakaj da gubiš 2 sata tražići, a ne znam da nađeš, ako to postoji. Pa da, na primjer. Ima još kakav komentar? Još neko? Oprema, prostori, prototipne radionice, 4D printeri. Opet jedan primjer, znači ima novaca i onda smo na jednom projektu mogli naručiti do, ne znam, jedno 150 eura recimo opreme, nekakvih znači čipova, elektronike i tak, bilo čega što nam treba za projekt, ali dobro, to s financijske strane možda nije tako lako napraviti, ali ono što mi se jako svidjelo što je bilo jako korisno je nekakva udruga robotičara, tako se zove, znači to je u podrumu jedne od zgrada, ogromna prostorija gdje postoji hrpa opreme, znači to je studentska udruga nekakva u kojoj se možete učlaniti i koristiti svoje njihove opreme. Znači imamo su 2 3D printera koje smo koristili dosta i gomila alata običnog i malo sofisticiranijeg, znači nekakvi voltmetri i tako instrumenti. I to je bilo znači, jako korisno na izradi tih projekata praktičnih. Mogli smo otići tamo i imati sve na raspolaganju za koristiti i uvijek je neko bio tamo ko bi nam objasnio kako se koristi instrument ili pomogao ili bilo što smo tražili. Znači to je nekakva studentska udruga u principu koja samo sebe financira, znači ne znam koliko je, nisu baš povezani sa faksom. Osim što ja sam imaju uvijek prostor. mislio da FER-u fali podruma. Da. Da. A u Beču, mislim, ono, što se tiče nastave i ovog ovak izgleda faksa nema ništa posebno spektakularno. Jedno ti labosi isto zapravo jako visi o samom mentoru koji radi, odnosno profesoru koji radi u tom labosu, pa onda koliko on ima projekata s kojih je mogu financirati labos. Ali isto ovisi jako. Neki su, ne mogu reći da su na FER-u lošiji neki labosi, ni da su tamo neki puno bolji, ali dobro, istina da za neke stvari imaju bolju opremu, skuplju opremu koju su vjerojatno dobili radeći na nekim projektima gdje su to zaradili, tako da sumnjam da su oni sad to sve dobili. Ali nije to velika razlika od FER-a, stvarno. Ja nisam tamo vidio nekakvu opremu posebnu, mislim da na FER-u bolje. Ne znam, moj dojam, recimo ako na FER-u, ja sam imao sreće da je moj mentor imao dosta projekata, tako i bilo je novaca i nikad nije bilo problem kakvom opremom. Tako se to možda ovisi od zavoda koji je kako uspješni s projektima. Dok recimo s druge strane tamo u Olborgu, Milofora bio taj Kenneth, on je kao vodio besplatni dućan. U principu kad god ti treba nešto za projekt, ne znam, neki Arduino ili čak neke i kompliciranje stvari, dođeš do njega, kažeš, ako te ne zna, kažeš ja sam kod tog profesora, treba mi to i to. On ode u svoje ogromno skladište i to ti najčešće odmah nađe i to ti odmah da, ne moraš čekati mjesec dana da dođe od nekud ili tak. A ako baš nema, onda se to naručuje. Ali mislim, to je opet stvar novaca. Mislim da bi to sigurno postojalo i na FER-u da imamo neograničen izvor novaca kao oni. Dobro, recimo, šta ja znam, evo sad idući semestar će reklama palit. Idući semestar kreće ovaj moj standardni predmet sustav za praćenje i vođenje procesa gdje bude 20-30 studenata i radimo već tradicionalno projekt pametne kuće gdje si svaki student izabere neki komadić koji on hoće automatizirati u kući. To je zapravo automatizirana kuća i mi imamo taj sistem da je nekako mali budžet na zavodu i studenti ako trebaju komponente, imamo tu 3-4 dućana, Čipoteka, Elmatis i tako dalje. Studenta stavimo na listu, on ode tamo, izabere, prije toga napravi popis, ja mu ga odobrim, on ode u dućan, na blagajni ne plaća, samo se kaže šifra i on isti dan dobije stvari, može isti dan raditi s njima. Dakle, evo, nemamo skladište, ali
ili tu pored faksa ili niz ulicu. Dakle, postoje i takva rješenja. Ja mislim da mnogi zavodi kod nas tako mogu isto funkcionirati. Možda još sam jedna sitnica, kad sam recimo sad sjetio, tamo njima, oni imaju recimo te radione, možda što smo već malo prije spominjali, ne znam, radiona za drvo, koja je sam mogući alat kojem treba za obradu drveta, radiona za metal gdje je čovjek koji će vam pomoći neki metal obraditi i tako dalje. I to je u principu na cijeloj elektrotehnici je jedna radiona za sve, jer to je u principu infrastruktura koju jako rijetko koristiš i nema smisla da recimo svaki zavod ima svoje. To mi se recimo svidjelo. Tamo uvijek jedan čovjek koji ti može pomoći i to u principu svi mogu koristiti. To, mislim, kod nas mi imamo ljude na svakom zavodu koji ti pomažu kad trebaš nešto napraviti i tak, ali onda oni imaju manji prostor, manje alata, to je sve raspodijeljeno, a zapravo se rijeđe i koristi. Takve stvari možda smisleno imati na razini cijelog faksa, te neke radione i ljude koji će biti tu na raspolaganju. Kolegica je rekla da su imali open book egzamove, znači mogu donijeti knjigu. Usporedba ispita, je li su multiple choice, imali negativnih bodova ili je nekakav open-ended question gdje nema možda konkretan točan odgovor, nego student se gradi sa svojim znanjem nešto kaj se time smatra točno rečenje, ali se to je biti reći. Za internet publiku pitanje. Dakle, pitanje je bilo, znači, open book ispita, znači, politika na ispitu, šta smiješ imat, ne smiješ imat, kako to izgleda ispiti? Ja ću kratko, znači bilo je svega. I open-end za okruživanje, negativni bodovi, open book, close book, sve. Ovisi o predmetu. U Beču isto tako bilo dosta svačega, ali mene je iznenadilo što ima puno više usmenih ispita i to mi se svidjelo zato jer stvarno nije ko na feru zeznaš jedno pitanje pa eto izgubio si ocjenu i nemaš sad više ni sim ni tam, nego ipak ako nešto fulaš, kroz razgovor se vidi da li si fulao slučajno ili stvarno ne kužiš nešto. Tako da koliko god jesu stresni ti ispiti, ipak na kraju se navikneš nakon nekog vremena da bude puno bolje, ja mislim. A bilo je da svega i svakakvih isto. Da, isto tako u Njemačkoj je bilo puno više usmenih ispita, ali meni je recimo smetalo to da su si ostavili za pravo usred semestra promijeniti iz usmenog u pismeni ispit ako su zaključili da sad imamo previše studenata, ne možemo mi njih ispitati. Što mi je čudno jer ako su znali na početku koliko ljudi imaju, mogli su to i planirati i ne napraviti to tako. Ono što je meni zgodno, oni su direktno napravili problem svojim studentima jer su promijenili kao studijski program pa su morali 15 ECTS-a nekakvog usmjerenja odraditi i tu su morali ukupni ispit od 10 ili više ECTS-a odraditi odjednom. Što se obično radi, dakle, uzme se na primjer ovo što više manje ja se time bavim, strojno učenje i bilo je strojno učenje 1, strojno učenje 2 i neuronske mreže. Zajedno 12 ECTS-a izvrsna stvar, dakle to odradiš i gotovo. A dosta se i preklapa gradivo i lijepo se može povezati. Naravno da se dogodilo da je apsolutno svaki ispit iz tih predmeta bio pismeni na kraju. Dakle, svi. I onda su, ja sam išla na jedan od predmeta kod samog dekana i dolazili su mu ljudi na sat u očaju ispitivajući ga što ćemo sad, jer sad ovaj ispit je pismen, a ja ne mogu onda više to tako ukombinirati. I na kraju znam da su na kraju prvog semestra to ukinuli jer jednostavno nije funkcioniralo. Znači, ja bih rekla, najčešći ispit recimo je bio taj open book, iza toga je bio najčešći usmeni. Usmeni su bili uglavnom za te predmet projekte koji, gdje se onda diskutira projekt, a on postavi još par pitanja ovako. Ali najčešće je projekt open-ended question, ja bih rekla. Znači, na projektu se najčešće radi nešto što nema sad već neki gotovi odgovor na to, nego student napravi najbolje što zna i ono se diskutira o tome. A ovi ispiti koji su baš ispiti, oni su najčešće bili, ajmo reći, imaju točan odgovor ili barem neki koji se nameće da bi trebao biti. Ok, da, i mislim, meni je bio i recimo jedan ispit u kojem se nije smjela imati knjiga i to, ali to je isto rijetkost. Ali da, isto usmeni puno više nego ovdje. U Detmoldu se meni svidjelo to što
Svi su ispiti glazbeni, moraš svirati. Da, čak i nisu, bilo je malo i znanstvenih stvari. Ali ne, svidjelo mi se to što većina predmeta nekako nije cijeli fokus predmeta da se on sad da nije fokus cijelog predmeta da se ti pripremaš za ispit, nego ti stvarno nešto učiš. Ispit je tu samo recimo usput. I tako da većina predmeta nije ni imala ispit kao takav, nego je bilo samo kroz neke labose, seminare, nešto si to položio i onda samo zapravo rijetki predmeti su imali opciju da ako ti baš trebaš ocjenu će te on pitati. Ali to nisam znao da je u ostatku Njemačke tako, ali pretpostavljam da je to da su predmeti grupirani u module, dakle da nekoliko predmeta, predmeti su uglavnom po 2-3 ECTS-a, rascijepkani dosta, ali su onda jedan modul od 8-10 ECTS-a ima jedan usmeni ispit na kraju, iz čega se onda pita svo znanje koje se tamo skupilo. Meni se na primjer svidjelo, to mi možda bolje što u Njemačkoj isto imaju bodovnu skalu ocjena, nemaju samo 5 ocjena, nego njima jedan je ko naša petica, znači obrnuto je sve, ali imaju skalu 1, 1,3, 1,7 i tako i onda to znači 1,3 to je 5, ali to onda napravili su zapravo podijelili su skalu na pola, tako da ima više da se zna kako znaš. Danas mi dan za reklame, ali vidim da studenti naši puno toga ne znaju o FER-u. Ja ne znam da li je to povijesno prvi puta na FER-u, ali po reakciji naših studenta čini se da je. Mi smo ove godine uveli peer review gdje studenti jedni drugima ocjenjuju radove. Što je, ne znam prvi puta na FER-u, ali po reakciji studenta, kao nećemo mi raditi valjda vaš posao, vi si ocjenjujete studente i tako. Jako su interesantni ti rezultati, a s druge strane, s obzirom da studenti neće gledati ovu snimku, mogu odmah reći da ove godine ćemo prvi puta imati i ispite. Ne da su samo open book ispiti, nego su nenadzirani. Može ga pisati od doma. I vidjet ćemo kakvi će biti rezultati toga, to nam je eksperiment ove godine, da vidimo kako naši studenti reagiraju na takve oblike. Kakva je onda razlika između toga i projekta nekog? Mislim što nije to zapravo ista ideja, slična ideja. Pa yes and no. Ovo će biti, jedan ispit će biti sličan laboratorijskim vježbama koje moraš napraviti sam od doma. Apsolutno najdraža riječ u Njemačkoj je jajn. Jajn. Apsolutno. Yes and no, jajn. Evo već puno nam je prošlo vremena. Prije nego što se zahvalim imam potrebu prozvati Sandru i za sve one marljive i motivirane pregaoce koji će raditi na novim nastavnim planovima, koji će raditi na novim nastavnim programima u akademskoj zajednici tehničke provenijencije u Hrvatskoj, a i šire. Ja bih molio Sandru da nam kaže samo kratko šta je ona čula od studenata u Levenu koji su došli sa Waterloo u Kanadi, koliko tamo traje prediplomski studij i kako izgleda školska godina. Pa evo, meni to jako zanimljivo. Mislim da se dosta razlikuje studiji u Europi i u Americi. Mislim da to svi znaju. Nisam ih upoznala u Luvenu nego na praksi, ali to mislim da nije bitno. Tamo prediplomski traje 5 godina, bar u Waterloo. Mislim, ne znam ako ste čuli za sveučilište, nije baš razvikao, ne bih rekla, na ovim prostorima, ali se užasno cijeni u Americi i to se smatra, ja mislim, najboljim sveučilištem u Kanadi. Čuli smo, grupa ABBA je pjevala o njemu, čuli. Uglavnom da, prediplomski traje 5 godina, godina je podijeljena u 3 dijela. I svaki dio traje 4 mjeseca, znači 3 puta 4, 12, nema pauze. Koliko traju školski praznici? Traju, nisam sigurna, ali postoji tjedan između ovih međusobno ta 3 dijela. Ali, mislim, znači oni 5 godina rade bez stanke i onda na kraju dobiju diplomu i rekla bi da su poprilično dobri inženjeri nakon toga. I da svakoj godini moraju imati jednu praksu odrađenu. Ja mislim da ta praksa mora biti znači, u njihovom, kako se to kaže, majoru.
da, u području kojeg su izabrali. Znači oni na kraju faksa imaju 5 godina da su radili cijelo vrijeme, znači će onda uzme neku stanku odu na neko putovanje, što je skroz jasno, ali i imaju 5 iskustava da su nešto radili u nekoj firmi, što mislim da je ovdje ili općenito možda u Europi ipak malo rijetkost da je neko na 5 različitih mjesta radio, po puna 3 mjeseca, puno radno vrijeme, baš nešto što je vezano uz faks. Ne usudimo se ni pitati koliko traje diplomski studij tamo. Jako puno i oni svi izađu, ali znači, mislim, to nije nešto što sad, prvo oni to ne plaćaju iz poreza, ali kod njih isto, mislim, pretpostavljam da to znate, oni su svi puni dugova kad izađu sa faksa. Međutim, oni koji su na računarskoj znanosti i sličnim područjima, tamo su jako dobro plaćene prakse. I moji prijatelji od tamo su u prvih par mjeseci pravog posla nakon faksa uspjeli isplatiti sve dugove od škole. I zato isto mislim da su možda malo više motivirani, jer oni svaki taj semestar stvarno jako puno plaćaju. I barem su svjesni toga. Ja sam sigurna da i Hrvatska jako puno plaća svaki naš semestar, ali mi toga nismo svjesni. Tako da bih rekla da su oni i malo nabrijani sve skupa. Nadam se da će sva ova iskustva i savjeti pomoći svima nama koji hoćemo unaprijediti nastavu. Velim, morao sam završiti s ovim Waterloom jer je meni bilo jako to interesantno. Hvala vama, hvala svima koji ste bili. Vidimo se za mjesec dana na temu tehničke kulture i kakve veze, razgovarat ćemo kakve veze ima fakultet sa tehničkom kulturom u gradu i u zemlji. Hvala.